بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello ang bagkemon tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala yan pagsarang sukur sampurna tiyak di isang kita pinaabot ni si ellew pagtimuk-timukante si ellew pagpangadjiante kahaba si mana si painte labi-labinen ellew minuliyaw Allah subhanahu wa ta'ala ang bagkemon ellew dukpang husin kemon ellew ini painte ellew ininen demikian magsukur do isab sikaam masi-masi hinalgaan webi ini parkajaan ininen ini pagpunpunan te ininen ambanien binisaraku ini si ellew main ininen ini kalabbiyahan dende si agama Islam pegge we andang we te tahati in kani an me karendehanin dehen lu amban agama Islam si zaman jahiliyah ga hinalgaan we de naan ne bini asin naan ne jininahanin naan ne pinapatein duk ellum ne bang si tenged me pangalta ga we de binahagian hatinen binias gahinalgaan pinisoko apabila tek ka agama Islamin atau si waktu tek ka agama Islamin walillahil hamd hinalgaan ne karendehanten tanda nen dambuwa surah di dalam Quran tertentu simek karendehan yang painne suratun nisa saien pangahalga we agama Islamin yang bangsa Karendehan bisara ku maudu'ininen sababannen daran takiteku me Karendehan tetu si Saudi Arabia magtrabaho kahaba ku paluas sa istiraha kay kahan ang banay karendehan te takite we ku mekegua panapet de yene panapet ilang we sara agama Islam bangkanian den luu naan ne painte mag-emo-emohin naan ne gay magturungin naan ne mamol masime kalelahanin amban sa babanien ininen sa babanen hangkan bisara ku maudu'ininen kita bikemon nabang tebi masampay si may karendehan tebi hasupaya gay siya makaasi-asi ang bandunyari labinen bang semole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala sa babanwe in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu al-Isra wal Mi'raj makabisita ihapnarka sini takitene amban manusia sa hekka-hekka ilarukan la dalam narkale me bangsa Karendehan amban ien supaya kaawenante yene me Karendehanten amban narka supaya tapatalate me Karendehanten amban kalindeman tuju sahaya magtawang kitiri painte yene masampay taangkaw ay panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulang maglabi paingkaptangannen ya'ti zamanun ala ummati nisa'un 'ariyatun kasiyat
amban sa babanien pangpanghote Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek karuted pa inne waktuhin si ummat ko. Yene pa inne me karendehanin magsemmek sumagawa kahantang deien kwe magtantang. Sa inge bantuknen magsemmek siya sumagawa in panemmek deien klaro tinapukanden. Andang wete tahati tek kaagama islamin ngahalgaan me karendehante napukan yene aib me karendehante. Si asal-asal nen gak petek kaagama islamin si zaman jahiliya naan si biniasin, naan ni si jinanahanin, naan ni si pinapatayin duk elum-elum de sa pagkayaan si. Sumagawa si waktu tek kaagama islamin inalgaan si amban sa babanien, tiya panduin, tiya toin, subay halgaan di o kame karendehan, supaya gay pabalik may pangadatan ien si painte jaman malumabele si orasbi ene ko ito. Dapemeke gay painte makananam kabinsanaan, makananam siksa, yene me siye gay magturong, yene me siye painte gay magsemmek, yene me siye magpagawa aurat. Apabila magturong, apabila painte niyan magsemmek, sumagawa in panemmek ni ga tumawa si aturan agama Islam, magkaatoy. Sabab po ay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung si hadis ininen, nisaun ariyatun kasiyat, den de paine magsemmek, sumagawa kahantang den kwe kahantang magtantang. Tinin piting dusawalin, pandak do badjuin, atawa magturong sumagawa pandak lingin badjuin, atawa painte mian magsawa sumagawa mag-emo-emo. O kiwadang buwa dende, message si kao, atawa kan bisarahap inin para si kao. Kahit kahantanar ka may karendehan, asal-asal nun bar-emo, pabalikun hap bar-iman. Pagkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabot si buwa hadis, pangpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisaun ariyatun kasiyat mumilat la yadkhulna jannah. Dende pa inne magsemmek sumagawa ko kahantang magtantang, dende pa inne molma si may kalilahan la yadkhulna jannah. Gay makaasik pa inne surga. Sampay sugpat sin hadis, inme karendehan sa ininen, sifat de sa ininen, dapemeke pa Rasulullahin makasek surga, walaupun hamut sin surga, gay do siya pinahamut wa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, udang buwa den de S7. Panas manamalan narkain. Gakatauhan no bang sa ingi sifat sin narka ibuhan tahun binettis, sayen panasannen. Mian masi pe akahante kyo talesado in panasnen. Bang sipat no innar ka ininen sunga wadjapitu si bulak dunya ko jajadalum lanis ke munde ta bulak dunya ininen sa ien iene painte panasan nar ka ininen. Kahit kahan dilem nar ka may karendehan. Sababan gay nurung, sababan pangadatan, sababan pagpagawa urat. Mian tasapot si buwa hadis du isab medden desa miaan pa Rasulullahin wal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Pagmurkaan ni medden deien, pagmurkaan binise sabennal insiele pinagmurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inkari asalisin semme si dapat madumehellulay si daman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam luha sumagawa si zaman ku itu sabab pangalekkat no sidambuwa pinagmurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sindambuwa artista, sindambuwa kafir, sindambuwa nagga magsirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud kiyo sisiye. Liqawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqawmin fa innahu minhum. Sine-sine matuk-matuk, ngalekkat, si may Yahudi duk Nasara, lamod siya iyan. Amban panemmek, no mag-emo-emo, mag-short-pan gay nurong, ilien, lamod kiwien, si miang kaptangan pangmukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Patik kasi may Bangsa teto umula-mulanin si Saudi Arabia magtrabaho ko ito sa butay may ginagawa in panapit de yenigay mahapin bang siniistiraha bang magpunpun ni atinen pagkasisiye Yakan atawakan Pilipino message pagtawakan TV pinasampay message ininen atawakan bisara ininen supaya may Karendehan ten gay magkangi amban ellew dunya labinen bang molet tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian ni estudyante in asal-asal den amban luma ina deruk luma anna de magturong magmastura atau akan magabaya magpaluasen mek atak kala maka iskul si pasangin atak kala maka iskul si sambuangan inalaan turungin inasik emohin inasik semek masigpitin o kyo dambuak dende o kaamek Karendehan mian hinangun barannun tahinan taming we dambuak matattueno atau akan duwe matattueno ang bandar ta jahannam we pangannal din kaamek Karendehanian gay kaam tahinang taming we duwe matattueni bang kaniannen mian in panapet bin panapet pangandaakan we agama Islam in painte pangadatan din pangadatan kwe pangandaakan we agama Islam dambua ang bantahinan tamtaming we duwe matattuebi ang banarka pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalathu banat fakasahunna wa ashrabahunna wa ta'amahunna kanat lahu hijaban yawmal qiyamati minan nar sinesine mian niya si iya tellu dende atau taga anak ya tellu dende bu paite pinasemmekan wene panemmek agama Islam tinarbiya wene tatarbiyahan pamandu to agama Islam pinakan wene mian kinakan halal kinakan pangandaakan atau akan kinabayaan we agama Islam duk painte pinainum wene duk ainuman kinabayaan we agama Islam mek den deien mian tahinang ni taming amban narka tahinang ni taming amban narka amban sa babanien dehello rehello mek Karendehan ten suway ti ed pinturute suway ti ed gay mian daakte magpagawaurat pegge insielay mian tahinang si taming we duwe matattuere mian amban narka bang kanian den tumaw nga impagbuoren. Inne manusia makadepends si matattuere si ellew kiyama yan manusia nulig si agama Allah subhanahu wa ta'ala magtaat si Allah subhanahu wa ta'ala duk si rasulne pagtaabot si ellew kiyama insiyele ga si paasik dalam surga sampai dinaak sa Allah subhanahu wa ta'ala paasik magdalam surga sampai tinilewe na may malaikatin pamuhay sila paasik dalam surga ini bisararin ya Allah pa inne amma ko pa inne duk inak ko bang payaman no we ga paasik me manusia ini magdalam surga antag be ina den antag be amma den banghip kanian ina den duk amma den dalam surga gini si magpain sa miyaan atau lagi sinambung si Allah subhanahu wa ta'ala si amma duk si ina magtuini si paasik dalam surga sumagawa naan si ininen kanian duwe matattuenen dalam narka pegge kay si paasik pa Allah subhanahu wa ta'ala udkhulu antum wa abaukum dakhilin paasik ni kaampay ni magdalam surga duk may kamatattuan bitatap kam dalam surga subhanallah may kaanakan maka depends si duwe matattoe amban sa babanien kapatutan dan buwa matattoe si pinturo ni anak nin pinakellum pinasulig dalam agama Islam supaya gayjaw jana in pamilyaren amban dunya labinen bagsimole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala kahit kahan may kasinduehan may Karendehan te may kinibay kumagturong bang kutakaella may kinibay ko magturong bang kumakaswa trabaho ha may kinibay ko pa ini magturong bang kutahinang mastal
in parkala ininen parkala makajaujana liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam halakal musawwifun jaujana ne magkaat ne yene me siye magpain me kine ko magturong me kine ko nang bahayang me kine ko pain ni muase tahun balik atau waduk satili pemilahi magmekimekine bang kanianin na ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala magmekine-mekine bang kanianin pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala in miayin magkangi mian magkajawjana ni si amban dunyari laminin bang simole tujuharat Allah subhanahu wa ta'ala so way in mekimeke ininen makaubos waktu duk makadilikaw at kala kay tahinang no sabab magmekimiki kiyo kwedo pa inne may kine kunambayang asar mi anbang tek kani yene pa inne atau ang pasong-song ni hindi ko pa inne nambayang asar sampay tek ka waktu magribin gayne makasambahayang sabab in pagmekimiki ni para mansin Allah subhanahu wa ta'ala tingid karendehan buisab dukla may kalilahanin naan siniran pa Allah subhanahu wa ta'ala udkhulu fis silmi kaffa dina kita paasik wa Allah subhanahu wa ta'ala magdalem agama yene buo barante ininen kinemon barante ininen dumain hadjame karendehanin tinurunganin ko atau akan pinasik dalam agama islamin ko ubus pamarananin kufur nagda si Allah subhanahu wa ta'ala ko kadya pinasik agamahin bang upama pinasikan agamahin bang upama ko mo pinasik dalam agamahin bang niya te mag-apin kolok nun dalam surga baran nun dalam narka na makananam do kasigpitan makananam do painte iluhala makananam do pedde sinikok no pegkein kanian dang kipakbaran nun dalam narka do amban sa babaniin paase kun ke mun mian pamaranan nun dalam agama Islam paase kun ke mun dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala pamaranan nun supaya mian lumili keo amban me parkala yene tasabut ti ien mi ene painte sifat me karendehan ien ilien bilang painte message jadi me karendehan pegihek kata entakiteku tabalikku pasal yan may kajarihan de ininen magtabang tiri makumaku duk pasampay tiri message ininen bang pain tatay mahwede duk tinaupikan siya Allah subhanahu wa ta'ala main ko sila pagpagkilalihan tikemon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.